bakubona kahle la abantu ba-TikTok babona ukuthi vele mina ngimuthi wena mfishi and ngithansela lokho ukuthi babona mina ukuthi vele ngilatulu wena ulaphansi yabo. Kahle into lesusa umsindo umuntu akayati ekuseni nje uyeva ukuthi kubanze njani la ngaphandle kwanje ngibukisa ene wangipromise guys ngiyamshona yakombona bathi into ngithengele lokho ukuthi ngiphaka ma-high crops makwayikwayi babita njalo kanti guys bese makwayikwayi nowathi ngani so la ngithenge yabo kuze kuse at least ngiricha somewhere uricha somewhere shema mina ngiva mnanzi lana ngibona ukuthi mina ngabuka vela ngibuka tolo kwayo ngibona la kuthi kunani uhamba angithi vele thina labanye thina asikhona kubona ngalo tulo asade kumbe kukhona lokusilwane lokugcibela lona akanaphisi silwane lesigcwele kukhama ke ungane vele sometimes maybe even nesilwane to hamba ngeke ubona ngithi mara mina ungahamba ngakubona ngisho ukuthi silwane noma singahamba lo mlungu ngikona angeke asikhiphe lo ngandlela angayi siyohamba siyongiluma singena endlebeni guys lokunye nawo lo mlungu akanaphisi phake yabanza nyana njeba kubenza njani nyalo ngimile la nedo ngibitela kutomtshaka ukuthi muze vele ngibhekela for yena akafunze vele ngimtshela kahle ukuthi mina ngimuthi yena mfishi solo akufa wena no but mina ngisatokhula phela nje utawukhula njani wena baba ungathi ngidokhula akunamoya la kandlula ingululu ngithi mina ngisatokhula yebo ngisatokhula ngibe muze guys amshone ngibona la khona la kufuna ngiqalile phela ngiyajima ngijibela khona ukuthi ngikhona kululeka bye.